Minnesota, St. Paul, Minnesota. Di kami nag-breakfast diri sa Mickey's. Yay! Las Piñas. Ayan. Hi, we're here in Minnesota. Yan yun. Ayan ang pag-ramon. Thanks. You're welcome. Anything else? St. Paul. Minnesota. Minnesota State. At the heart of the center of Minnesota. Energetic na kasi uncle kaya nakapamahaw naman ba. After dire, mato na po sa Minneapolis. Tugnawa kaya gapon guys. Ako nga tayar ko atonta. Isang katugnaw. Pero tugnaw man ay. Karon abi namog di na kuan. Sus, murag na ako sa Amerika ba no? Ha? Murag na sa Amerika. Murag na sa Amerika. Maputi na ko, Will. Sayan, sayan. Let's go. Videohan.